Kurumzari ISTV discussion hour yang biro punumpu Kishore Chandrawang Khemchana taram okcheri Manipur da tatagana India da nupi angang da chathaba chugumba miut minegi nga nana bagi haitare madu chaingak oina koigi lo kaya ama lei pokso nan chingba adu mayam ama lei masigi lamda thabak toba commission mayam ama lei organization kaya ama lei NGOs kaya ama lei adu makpu haiba sing sigi ona taina bada asugumba mi koigi nupi angang da chathaba miut minei sisdi nomo gi sum hengalakpa chawrana yenga bada Manipur da koigi chaw haukiba chahi mari manga stage da koigi nupi angang da chathabagi crime bi rate si yamna wangkhalak pamsi alarming oislap mi painingai oiba dugumba rate amada lakpasi asigumba koigi pathap si leina hengalakli si karigi no haibasi wahang amuk ngasi koigi Imphal East ki mafam amda thokiba dugumba yamna hangoiningai oiba thodu ama na maram oraga sigi wahang asi mo lakpa haiba tare asugumba koigi law leina sigumba commission leina organization mayam leina toina conference the seminar leidana sugum mayam se pangthok na awareness campaign mayam se tauna sugum bagi crime rate si hengal ai se kari gi no habagi wahang si amuna hona hangta yada da maram oiraga sigi hiram stage da koina nayana bagi da muta studio election bidan leibi se agi hek yek election bi se oza kaisam Pradip Kumar ni member Manipur Commission for Protection of Child Rights oza butaram okcheri maya election bi na oza Hemant Kumar Ningomba editor huye lan paugi Manipur amadi maiti make edition ni oza Hemant Kumar busutaram okcheri ado yet quite thang with election believes na Dr. Sapam Dilip lecturer LMS Law College ni oza busutaram okcheri ai ahamada oza Pradip Kumar gi chawrak na koigi wahau dok oina hoji phawda leiriba Manipur gi sigumba crimes da leiriba statistics haiba tare chawrak pa data amatang sahi kaya dana kaya thokre kaya samana convict tawre kaya na adumba case si keno chatharba leiri lotion gi mana kaya no haibana chingba chawrak pa amtang han thambi Funny. See, Matangina, Mapungwina, Angang, I did say Trani Pansudriva, sing the Chatava, Natabla Chatava, Quinamase, child sexual abused, Natraga child sexual assault, and I quite come with a sing Matanga Tamzage. Hokiba, Chahi Kara Sida, Yam alarming Haitaremi pining, I will sang the Hengale, have a simuchume. Chorana Quina 2015 December dagina 2016 ge September sida government ki the labor report ta punna angang da nataba chathabagi lamchat chathabagi case kunthama pan leiba matamda case lotion gibasi dispose to gibasi taru khatang oi aduga makata na pending leigibana kunthahum doi Shumani like basically manung dai khoigi Manipur Alliance for Child Rights saidana leiba body amana record tawjaba kandana December 2015 dagina June 2017 asipau buda punna case 43 nifuhum doisima phangi aduna akhoina samna haijaraba kanda hauhiba sahi ani hum asida khayen hengalakpagi akoi saktam ama u phange masi Hana report kaya tauram dabadagi report taubagi hainabi ama lakpa amadi newspaper media da masi phongpadagi amasu oigani loinana 2012 da koina masigi makhata bada pokso ek anama lakpase masina maram oiga case pokso court lakpa aduna case tawgi sa hingalakpa asina su am oigani aduna hojiksi angang singche unsep oiba angang singchi yamna tangdu leitana soi ngamdana leiba khunai amadi oidre nai yam sengna thamjaningi aduga yamna ki hangoin nga oiba phema amada Manipur se angang singda namja namthek nambagi changsi hengale nei thamjage am fazo pamne waza Pradip Kumar chawrak pal koigi leiriba ji Manipur gi train haitari status amadi magi statistics chahi kya da kai madum case kya lai hage kya na dispose of hage haba thora chorak pam di koi thambiri adi oza hana ko lak chani ji asagi wahang du ni koi gi measure na si hangi si sugumba pathap si leina pokso leiri leiba ya ba loi leiri koi masi gi namta toina sema ga su thamiba ngaktani adu masi leina amadi masi gi lamda thabak toba mayam si chen ba chong ba si leptana tauna sugumba crime si hengalai sigi koi root cause haiba tare leiba gi di hoi factor di mayam leiram gani tawdu khoina yengba ya ba maru oi ba ani humdang haibi hairaga di kani gi thamba ya yamdi yame koina naina do je akoina yengdu si hek kanu je nupi heba sase ma he pokpa de hore ko hai nupi ma po e isa nupi ma phangchere hai kanjida kana gumba kharan hai khogi
ngari to daga hodung da pije thoko na haibasi hore stay hona nupi gi marai bakse lepa horone adagi akhoi gi khunai sta suniko atai da sunate khoi sta lingthoi ngambi ga ina wari lei lingthoi ngambi le ra kanda magi magan nungthau sina lan taw sak ngai da den atopa lei baki na tagana ningthau mana kana singi khula ko mana la daraga ningthau sara thoi ga ina adu busotum lei da badinate aduga tangkak kaya maram amada akhoi nupi singna nupa gi mahut maren silaga thabak to mayam su yawi da khoi dum yai aduna ta bada yeng se khamba thobi gi wari da mayam khambiram gani khoi gi magi mapa apok pasina nupi tare thirba nongban da thajani harimi aduda yare aduda kanasu kasu high point te yanari ne thajari ne mana amaduna ngamjada wi wani lo ngamjada wi wani loksing singbanna wi wani ngamjada wi wani sine adi lamjin chenba haiba lamjin jang nupa da nahoi isa nupi thajaba haibasi matamdagi sanaba la sanaga la ko pora mane mungna thabam paru da isa nupi katpa haibasi si ningthaugi role haktagi labani then atopa khagemba ningthaugi hakta su adum khoi adum thengnai ngasagi labangalata ina tawrisini ngasagi sanung basiki magi manaida labang kan lata si thajaning bani ado ningthausina yadabani adu yadabadagi adugi wahoduna thamun da thammakanda hi kaibagi wari da lakhibani na khoi adum khangai dungai aduna hojik so adum ngai ningol pokpasi khogi mama mapa singna khogi kai tawe khogi phattaba ma langchen badongna khoi daga mayam nadi sam wahi de khoi wahi dinatre khoi pap langchen bane na longnari sini khoi de ningol pokpani na mayim da sang da sungam de ma tongam de haya posimangna akhoi na yeng kan da akhoi gi system sida nupi haiba se a jindagi hona dum tuhat piraga lai sigi mami sikai to angang oi ni da mu ta ba hore kamaina masa nupa pokpa masa na pi po kan da angang kan sida masa nupa ga nupi ga si khogi nupa na lun to ani nupi na kamai do magi mi ma yeng ka debo hey madi nupa ni he yum li phogu do ni ne nanga maga mana ya pon ti isam chamba wahi word su hore then adu ga di ngasagi masa nupa do na magi masan nupi do handana yeng ba ho pa sin niom ne base si hongna bi ne base smai tok na school da su do ngai re then adagi di mafam khudi mak ta su ngai re nupi si hanthana sum yeng ba hore aduga nupi na nupi olei bani na khoi khunai si do ngasagi masa nupa duna pamjarim ni ama tokjarim ni sagai gi mau udune pujarak padu yarwe na nangna paren pisi yarwe thun thidu ko na nupi du lening na olei ne ma aduna di ngasagi sigi matang sidagi haure nupi gi marai bakse sina su khoi nakoi na ithil ma pira kanda nupi da miot minei chathabagi pot ama crime chathabai pot simon lai akhoi yeng tu si ngasagi sexual harassment khakta te akhoi yeng tu si crime mayam lai si khoi yeng da yaroi ba yam di amrom dar ga ngasagi hui rape case tu di sahim da sani thokon te khoi si da manipur da kasu yam pon te amrom dar go di ngasagi crime mayam da pulaga di yam khalai si ne ba yam ai si ne aduna sikari gi no khana ngai ke sorna thambi do hagi commission zu leire adi poso zu leire poso x zu leire adi civil society organization mayam zu leire aduga posi hengal lein haise ate kaim nate ngasai gi leiri ba posing se ngasai gi jam oi bane magi tahum thokpa magi kanu sing du mathau phajana nang thi jana tawangam da badagi oire iba pot ne haibase madi akhoi haida yaroi hengal leising maram se aduga sigi lambi se akhoi na khangni adu pungding thingba de khoi ngamoi sakhatla ba america sun thoi then adagi di kanu sun russia sun thokani then europe country de sun thoi singa sidi samara waktani si thokani adu so control di khoi taw da ba yati hebane kamai tok na sigi hengal leiwa sang si khoi control tok da ga yani ngoi tholoi do ge haiba pot ne adu ni sagi jam khudamoi nam da haijage mayam nadi khoi gi yamna uji harauna re anoba lengak sina kanu to bagi fast track court ling news nupi angang sathabagi crime si lakshan na bane na to kai na thu matam da wild pin na ne na torising ngasi dagi na sahi taragi mamang da nupi masa ma namjan nam theng ni phugi case ama khak lokhala kanda then adagi court na somon to e hoju da somon to e yes pare ni somon to kanda ngasagi marai ba khai matam da marai ba thik ba nupi du di atopa no pa ma da mai makai palaga lei masa masu yaw le kanu da mawa ma puru bugi mamang du da nang ko ta kaure kari gino sahi tarai mang du da nang phamlang gi bagi ni na hai ba kanda mamai du thagala sapang ngam da ha pot am lai hai ba ni da sigi pot am lai aduna di akhoi gi wild sangdal lai se wild sangdal lai si da kitang thuna akhoi gi kano se wild se pibi da gadi akhoi hena pharoi da ha pot am ai wakhal da phokjar phoi wani ko
adagi court hai basida bu mayam khambi dungai fast track court phanayam lingasu ngasagi magi tangai phada pot mayam lei IO gi case ki report mayam sar se thagal tabagi mayam adugi mayam adagi di khoi witness ogedo mayam gi adu mayam sing dugi lek tengmang yam change bo simju leire then adagi amna ahogi mayai ka ba sinjak se mayai ka ba sinjak ki masagi ithil su yam pawi yam chawi अखोने यंगदुसी ngasai sai hom phu surabaduna manak khoi karan nama tarak madamda phatabam tork madamda ma ji kaidauge ha pot mai lamcha se kamai tauge ha pot se khoi yengde yaroi ado karim kanda mayai ka bas jak chasal laga tawu chudum yawi simuse ado si jo khoina check tau daba yaroi na aidi kadoi aduga khwaidagi maru oiba pot se aina haijaning base akhoi gi thogolon si mangkhre akhoi gi thogolon hayom lei thogolon si mangkhre imada karma miyang yengni san se sing da karma miyang yengni moi akhoi na kamai tau na khunai sina protect tau ga ge ha poto akhoi ji lam sa sing loi mangkhre mang mane uji akhoi na like tam matam ha tare ko ahlaman mayam khalak matam da nupi o bising se akhoi khu makha dai hen yeng ga no ko imu na tambire then adagidi nang ina thak thongbusing do nang imani ko isi ni ko na adamai tambire adu ngasi di kai education gi akhoi curriculum da kari yaw gi amti yengbiyo kari imta yaw da bani ngasagi gender gi mang khoi gender gi da leiriba nupi nupa gi thak matang da leib sida khoi karim di yaw dre boji thagolon ju leitre then atopa amana ngasagi yum khuding gi moi leiba mayam sing si mi anam bai tare ko mobile loi pai mobile pai internet loi sine internet sine kanda social media ra sinari ba ona ta kana website mayam sida khoi prono mayam ma hoji si adum thingba ngamdana leiri singba mayam sing si khoi inkhalai ba naharol sing naha sing adagidi nupa nupi sing yengmur kanda mayai karak pai ja hona bi ne base aduna masing si lengak na kari thingna ba kai thabak na khulege ha po se khoi yam yeng ba tai ba sigumba isu mayam sing sinani ahan ba gi oinai ai sigumba mayam si thingdaga di yagiro oinai thamjaki ge yam fazaba khoi gi magi kari dagi sumba crime si sigumba wathok si laibano haibadu gi chorakpa khoi gi wafam ama khoi oza mate ko mana thambiri am mai sumna khoi gi historical gi laiba factor amadi hojiki advanced technology gi laiba factor adu phawba hai tare ma yam kupno nei na bi gre ada khoi hoji oza electric lak chening si sai gi jam oiba haiba ma se yauri se da khoi an mai lokka chening si khoi gi while sang si da masi ke si la akanda natraga na du ma victim oirabi natraga oirba amana sugumba case file tawra akanda madugi case panna sum leibagi oza so habe pan bi gre si pannu na sum leibagi na ama si maram ma yam chaw na leiba ta du ahoina dum khoi gi sugum ba crime chathaning ba du wakal chela mi sing sida inward pisan ba dong na kasi do me changi tara dum leiraga du ta case ra jail lei do ma ya da to de mai free lei ni habi wakhan ma lak ba dong na khoi tawba dong na urak pasi khoi na ma ji haiman ma thok te lo je tare dan de kari do ba de gi no kari wat ba de gi no kari to ba ya da ba de gi no justice delivery system je delay taw ni si sugum ba wa thok sida justice delivery system da delay to se koi gi manipur khaki wanate india gi waina sigi achauba kaino man issue amane supreme court da su dum mam toina nei na bane koi gi justice delivery system se fagat han bagal waina na speedy trial speedy justice se piba haiba se ngasi adum khana dana lai aduga wafam si laktringai staida mapung waina aina thamjalingba amakhakna haibe manipur da akoi gi angang singda mapung waina angang sing staida namja nam thek pibagi mo ong se ani thokna lai ahan bana karino hairagadi akoi gi chahi 19 sudribasi akoina angang ni haidana ain gi mieng da yeng amatamda akoi gi chahi 19 sudragadi angang ni hatana haire aduna chahi 19 sudriba angang sidaida chahi 19 sudriba angang amaga sumaina akoi gi hojiki sexual assault se tawbagi case ama habadi angang da sathaba akoi gi adugumba sexual assault natrang namja nam tek pibagi case ama atopa amadana pisakpiba angang singda sahi mapung farba wakhal mapung fare haina lawraba mi singna sathaba makhalgi akoi gi miot minai mapung waina namja nam tek pibagi case ama case ani simak akoi gi manipur da yam toina adum koi toina thingnai aduna ngasi koina khana nei nabagi pukhat pi reiba ngasai ngasi thogdo ama thoe na su ngasai thambigre ki sona su mek sengna thambigre aduna adugi thamai ba pot daida ngasi gi case da di akoi gi ahal amana sathaba akoi gi kaino ne crime ne aduna sigi staida ahan ga angang ga ani si khaidore i se kari gino hairaga di angang amada sathaba adugumba namja nam thek pibagi dudi ito atopa court makhal amana tawi asagi mapung waina hojiki haiba angang si juvenile justice board na adudagi ka hena
यामना एग्रेवेटेड ओरमबा अदुगा चाही तरेतगी हेना मागी पनिशमेंट से यामक तारगदी पोक्सो की स्पेशल कोर्ट हाइदना कोई डिस्ट्रिक्ट कोई सेशंस कोर्ट सिंजे डिस्ट्रिक्ट की सेशंस कोर्ट सिंजे अखोइना हुजिकी कनोनेना अखोइ पोक्सो की कोर्ट नेना लाउथोय अदुना हाइबा सिंगसिना पोक्सो कोर्ट ना तौबा आइदी कनो अनि नि पोक्सो की कोर्ट अदगा अहन ओरगदी ngसाइगी ट्रायल से दुम अखोइगी मेजर अमाना तौबा ट्रायल दिना नॉर्मल कोर्ट सिदैदा दुम तौदोइने अदु अनिमक सिदैदा जस्टिस डिलीवरी तौबदा थेंबगी पोट से अदुम लै ngasi makse अखोइना कोई मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का अदु नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का पुल लगा मपुंगना नॉर्थ ईस्ट की रीजनल कंसल्टेशन अमा चाइल्ड राइट्स की तौवी तौबदुदैदा ngasi थमनरप फुंगदोकनरप वाफम सिंगी मतुंग इना सु मणिपुर दा हुजिक फावदा अखोइगी 30/9/2017 भावदा अखोइगी पोक्सोगा मरी लेना थोरपा केसिंग से केसे 169 register तौवे अदुबु 169 register तौबसिदैदा 60 अमदी चार्ज सि थागले अदुना अखोइना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दा ख्वाइदगी मरु ओइरिसि इन्वेस्टिगेशन की पार्ट सिनि हाइदी इन्वेस्टिगेट तौवा जिनि इन्वेस्टिगेशन की पार्ट से अखोइगी मपुंग ओइना पुलिस न तौवी पुलिस ना इन्वेस्टिगेशन तौबसि ngasi की डिस्कशंस दा सु दुम जज सिंग्स ना फुंगदोक नरपा अखोइना खंजबसिंग दुगा चाप मानना दुम ngasi की इन्वेस्टिगेशन तौबदा हाई सिंग बो वाटपा सिगी पोचिमा यामना मरु ओइ अदुना इन्वेस्टिगेशन तौबदा हाई सिंग बो वाटपा से मसे ट्रेनिंग पीरगे हेना फगत हनबा मचंगे अदुना ट्रेनिंग पीबा मतम मतम की ओइना ओरिएंटेशन पीबा अदुगा मसी मरु ओइबदी मसी करीदगी नो हाइरगदी ngasi की रिक्रूटमेंट प्रोसेस ता अखोगी पुलिस ओइनिंगबा अदुगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन तौनिंगबा इन्वेस्टिगेशन दा हाइगदबा एप्टीट्यूड लैबा मी सिंगसे मसी फजना रिक्रूट तौब तारगदी ट्रेनिंग से सातलाउना पीबा मतमदा मा फलाउना हाइसिंगना याम थुना थिजिनबा ngambagi pot ama leine adubu अखोगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सि दैदा लाक मतमजदी ngसाइगी पुलिस हाइबसी करिनो खंगदना अखोगी हिंगनबगी सिनफम अमगी टाइप ता चंगजलकपा मयाम अमा अखोय याम तोइना थेंगनेबा मदु नंबर 1 पॉइंट ने अदुगा अखोइना लाको मतमदा कोर्ट लिंखत खरे अदुगा इन्वेस्टिगेशन तौगदबा पुलिस की पार्टनर है देन प्रोसिक्यूटर हाइबा मलै केस टू प्रोसिक्यूट तौगदबा स्टेट की सरकार की उकिल ना है हाइना बजे सी सु मासु अखोगी सेंसिबिलिटी से खंगगा केस से फजना डील तौबा म चंगे अदुबो माना डील तौबा हाइबजे इन्वेस्टिगेशन तौरिबा मीदुना चार्ज शीट मतम चाना थागलक तारगदी हजिक हाइबा पोसे अमुक तौबा यारोइदोइने अदुना मासे तौरबा मतुंग दसु अखोइना करी अमुक लैगदगे हार कांसिदैदा अखोगी डिफेंस की लॉयर अमा मी हाइबजे मतम लेबिदा अखोगी प्रूफ गिल्टी हाइबजे लैत्रिगैदी मरान लैति हाइरिनि अदुना तौरुरिबा मरान लैरेना हाइरिबा मी सिंगदो मदु एक्यूज हाइबनी कन्विक्ट हाइबा नते अदुना एक्यूज दुगी मागी डिफेंस तौजनबा राइट अमा राइट ऑफ द एक्यूज पर्सन अदुना लिस्ट मयाम लै अदुना माई उकिल नेक्चरगा खोचरगा मा डिफेंड तौनो भोने अदुना डिफेंस काउंसिल गा ngसाइगी प्रोसिक्यूशन गा अनीजी चंगजलगा लाकु मतमसिदसु ngसाइगी थमोई सेंगना जरा 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 तक्सन बे महुता खोगे कोर्ट से सुटी याम लौबा नत्र तारीख याम लौबा मतम जि लेथोकनबो होनबा सिगी पोसिमसु अखोगे असौ मरम अमा ओय अदगी अमना ngसाइगी कोर्ट हाइबसिददी एविडेंस नि कोर्ट सिददी मागी अखोगी खुदम सांगदम याउद्रगदी कैमता सटप यादबनिना खुदम सांगदम सि पुलिस ना पीबा दुखक याब नतबनिना अखोगी विटनेस मया अमा कोर्ट सिदैदा कारप म चंगे अदना कोर्ट सिदैदा कारकनबो विटनेस कौनबा लाकनबो मतमसे सिदैसिदसु मी सिंगसे लाकनिंगना वॉलंटरी लापगी चांग से सी मयाम से मयाम नेम एबा अदगी अदुगी मथक्तदा पोक्सोगुंबा केस अमा लाकु मतमदि फोरेंसिक टेस्ट हाइबसे कंपलसरी ने अदुना ngसाइगी एक्सपर्ट की ओपिनियन मयाम पीन बलाकनो मतम से केसिंग से डिले तौबगी मसाक अमा सुगुंबा अपुनबा पोसक मयाम सिंग सी थोरकपना मरम ओरगा अखोगी केसिंग सिदी अखोगी डिले तौबा अदुगा पन्नबगी मसाक सिदी मणिपुर दा अदुम ओय मणिपुर खकी वानते अखोगी इंडिया की ओइनानी अदुगा मणिपुर दा जो हुजी हुजिकसु कोर्ट सिंग्स दा लेरिबा जज की मसिंग जु वाले अदुना मतम चाना जज की मसिंग से फजन सुना लेहनबा अदुगा पुलिसिंग से फजना वेल ट्रेन तौबा अदुगा ngसाइगी सेंसिबिलिटी जे खंगना ngसाइगी प्रोसिक्यूशन के साइड की माना तक्सल लगा माना तौदब यादे मसीदी अखोगी खुनाई अमगी तुंगी लाइबक लेकोदोइने अंगांग द नुपीदा सेव तौदरब खुनाई हाइबसे अखोगी मागी अखोगी चौखटपगी स्टैंडर्ड से नेम ऑफ स्टैंडर्ड अमनेबा नुपी अंगांग क्रमाइना लुइना गे हना हाइबसे सीसी इंडिकेटर अमनेबा सोसाइटी दु चौखटली नत्रगा चौखटते हाइबगी अदुना सीगी सेंसिबिलिटी से खंगना अखोगी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम्स द यावरिबा स्टेक होल्डर्स सिंगना सीगी पोस्टिंग से फजना हेना खंदबिरगा तौरक तारगदी अखोगी हुजिक होय याम थुने त तौब दुदि ngamखिदब याय अदुबु सी खरे हेना फगटप यानबगी लंबीदी अदुना ओइगद्राना खले याम फज वाफम ने ओजा दिलम थंबी जे कोई हारिबा कोई सिगुंबा वाथो मा लाक मतन मदुगी केस तौनरक मतम दा
पंथारी बसिगी मरम से यामरी चुना थंबी करे सुगु मयाम से पुलिस की कोई की ट्रेनिंग फजना निंगती जना सुगु केस की मरम दा हेना खंगहन बा अदो मोन इन्वेस्टिगेट तौ मतम दसु मदु खंगगदी थबक तो यांगसिन के दरिनी खंगद्रगदी मदु पल्ल लैबा हाइजे मौसाने हाइ तारे याम फजब पुथोपीनी अदगी जुडिशियरी सिस्टम दसु कोई के दुगुंबा सेंसिटिविटी कितंग लैबियो हाइबनी सुगुंबे इश्यूज ददी थिंदबा यादे मसदि थुन लोइसलिङै मदु फबु ओइदोइने दुगुंबे कितंग सु लैबियो याम फजब बकन पुथोखरे दा अय वजा कदि कुमार लाक्सनिङि सि sai koi bandu su again koi sum ko sigi matan su jan su habit pan dihi moral degradation hai tare koi gi leisure ba koi gi kai tare dichat se hongak pa masi kari dagi oire ino masi koi gi sai gi technology da ngata taina ba yadori bra na tragana koi gi dichat hongai si koi gi poor economic condition hai tare koi se thok lambi lekta ba leita lari gi sum bana su hai ba yadori bra kari dagi no koi gi moral si koi gi handare en hai laudori si or laudi si kari gi ne na khandi हम चुमने कोई ना सही खनरी बा वाफम सिदा कोई यंग याव से मणिपुर स्पेसिफिक ओइना हेन ना मसिगी लम सिदा नुपी की मथकता अंगांगी मथकता नतबा तवहिदव थौक मैम तौब्रा तो फेनोमेनन से करम द चल इगे यं कांदा कोइना मु पॉइंट अमा लाइसे कोई हाना लेजरम फजबा लिचत साजत की मसिगी स्कूलिंग मसिगी इंस्टीट्यूशन सिंग मांगधरकप्रा मसिगराय द होबनो हाइबा यंगबा मै याय लियंग दुसे अखोइना प्रिवेंटिव ओइबा मसि मखा ताना थोक्तनबा हाइबा मको अदगी हुजि हुजि थोइबसे मैनेज तो हाइबा मा अदगी अमना थोकप्रा थोक्तब्रा मरुइना अंगांग दा अखोइना नतबलम चचपगी थोदोकसे थोइब्रा थोक्तब्रा हाइबसि अयामना मसि अनरिपोर्टिंग ओइबना थोक्ते न अखोइना लौबगी चनबी मया कुइ लेरमि अदगा मालेमगी ओइनासु 1970s 80s अदाइदने मसी अंगांग दा अब्यूज तो बसी इशू अमोइना पुथोकना बसी वोबा हाना दे मसी टेबू ओइना दगी खन्नबा यादबा हिरम कशुनतबा ओइना सु खनरमबा अदना होजे अइना थमजनिंग से खोइ लमसा साजसी मांगधरे हाइबसिनी इट्स ए फैक्ट को अद कमाइना अखोइना मसी सेंगत कदगे हाइबसिने ना मरु ओइना खलि मांगधरपै मरमसी अखोइ लमसे मपुंग ओइना कॉन्फ्लिक्ट जोन अमा ओइबनिना तंगदु लेता दबल लम अमा ओइ तंगदु लेता दब असिना मरम होगा कोई इंस्टीट्यूशन मयाम अमदा अकाय पिरे हाइबदी युमगी पुन्ना हिमिनबा चामिनबा पुन्ना चाखुम तिनबा अहन लमन थाक्सी गासी फमेन अहन फमना वारक वाते मकाय मयाम दु मांगदगरे को अदगी फैमिली सी तुंगान चाबा दी अहल लमन बो मचा सिंगना थवैरक्तबी चनबी मसुलाय सी मथक्सिदा अखोइना होजि अखोइगी एजुकेशन सिस्टम सिदा कनागी पुवारी अखोइ तमी अदुगा अखोइगी नुंगदा अखोइगी पारीपुरी दगी अखोइगी थानुंगदा अखोइना लोइनराबा यामना काइबा यादबा सोकपा यादबा फजबसिंग से मपुंगोइना से मतैदा माइ मनाउ नुपिना को खुंबा हैबसे मसी अखोइ स्कूल दा तंबा पोट नते अखोइगी इमुंगदा अखोइगी कल्चर दा यावजवा लेहाउदा यावजवा पोट अमने सुमाइना अखोइगी मिरोल नाइन सुम पथांग पथांग चथरकपा अंगांग दे अखोइ लाइदोंना अंगांग ना खोंग सोपदा लाइब कनैमने को अंगांग पमा वासकनबदि ख्वाइदगी चुम्मबा वाहे वा अमने न लौनै अखोइ अंगांग जे आई पमगा वासकगदि चुम्ममनि मा हाइसे आराम अंगांग दे लौनैनेबा दुबगी वैल्यू दु हंदरकप मयाम से मसी इंस्टीट्यूशन मयाम मा कायरकपने ना थमजनी द हौचिकी ओइना अखोइगी मांगधरेबा इंस्टीट्यूशन सिंगी मैकेनिज्म सी अमुक अनौबा मोंग हानगी अखोइगी लेसापान पाखंगपान सेंगोसे हाइबना सदेको प्रोटेक्शन तौनबा स्ट्रक्चर खरा अखोइगी फंगिबसिदा अखोइना कायामना स्ट्रक्चर सेमगतली अदग लेजिस्लेशन सिंग से कायामना मथौ पांगथो चपचाना इंप्लीमेंट तौरी अमदी अखोइगी एडमिनिस्ट्रेशन दा मसीगी लाइबा स्कीम सिंग अंगांग सिंग प्रोटेक्ट तौनबा स्कीम सिंग दगी सेमगतकदबा कमिटी मैम ले खुदम मोइना कोई खुंगंग चा कयामु कोई मणिपुर से लइको मसक खंगबा सरकार ना मसक खंगबा लेंगांग ना मसक खंगबा खुंगंग खुदिंग मकला थंगदबा याम फजबा स्ट्रक्चर म ले कोई विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी हैदना मसी ngasi da ina मिजोराम की रिपोर्ट अमा फंगकान मिजोराम दा हाइरिबा विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी से 819 already moi set up tawre aduga block level na 26 tawre mizoram si yamna khumang section gre adu mizoram da di child rights commission je hoji hulling dri akoi di child rights commission je almost sahi manga mu phajal le
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯆꯥꯏꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯋꯥꯁꯛ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯆꯥꯏꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯖꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव याउदुनेबा मसिना खुंदुदा अंगांग मी क्या लई अवाब अंगांग क्या लई अदगी करी थोई को ड्रॉप आउट स्कूल ड्रॉप आउट अंगांग क्या लई मयाम जे तरोगा सही अहुंगी प्लान सेमदना गवर्नमेंट थाकदुनेब गवर्नमेंट मसक खंगबा कमिटी ओइदुनी सुमाइना कोई स्ट्रक्चर जिमा कम चंगे लोइना कोई मोरालिटी सी स्कूल सिलेबस ता हाप खतना दी यादे मादी कोई फिदम तंभम होइदुनी मादी ओजा सिना मोरालिटी स्कूल की से चुरुक थक फते यू थक फते मा यू ngau लेगदी यादबदो दमाइना अफा अफा मिसक ओइना पुथो तंबिदुनेबा मसिगी इंस्टीट्यूशन जिमगसु याम सिंगबा दरका ओइना थमजने वाफम ने कोई येसुगुबा हाना लेजरिम बदुगुबा थाक्सी खाक्सीगी लेबा कांगलोन सिंगदो काइथारकपा अदुगा मै लेबा मदुगुई इंखत पिगदबा मदु इनोट पिबिगदबा इंस्टीट्यूशन मैम से काइथारकपा इसम समना हायदो कोई होजि मोरल साइंस तमद्रि हाइतारे हानादि कोई मतम दो दुम यावरम हाइतारे मोरल साइंस तोंगान होजि दुगी केनो जि क्या लैत्रबा दुमा कोई काइथारकपदगी नि मसी मैम से ना अदुम मा कोई लाक्सनिंग जि अनि हंजनिंग हाइतारे सगी आई अहम पॉलिटिकल विल वाटपगी मतंग सी कोई ऑनरेबल सीएम नसु मसी दक्ता कोई हाउस ता थंबीखरमनि कोई सुगुनुगी एमएलए ना हंगपदुगुंबा वाहंगमगी पाउखुमदा केस में हमसे कोई एक्सपेडाइट थुजल हल्लगा मदु कोई चार्जशीट याम थुना फाइल तहनगनी अदुगा फास्ट ट्रैक कोर्ट मदु पुखलगा याम थुनु लोइसननबगी मदु कोई थौरांग लैरी हनादि हाइबदु फॉलो बे याव दबनरा मसी कोई असुफौ डिस्पोज तौरे हाइबगी रिपोर्ट तादि हाइतारे तौगनी बोदी होय कोई तागी हाउस हाइबी की बदुमपु फॉलो अमा यावदबरा अदुम पॉलिटिकल विल अमा वाटली हाइनसु ओजा प्रतिकुमार जु थंबिरी जाय कै कमेंट दे हजकी केनो सी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हाउस ता खुंगिब पाकुम अदगी फास्ट ट्रैक कोर्ट लिंगी बसी आई था हुम मुक्त ngai बाइन खले जस्ट कोई मसी जज गा हाप न कोन तौरिदो अनो केस अमा था हुम दो लोइ बाय बसीदी आई मोटर व्हीकल की केस कुमदा आदा गुमदा मसा मसु दो गुमबा हेतो लुसनबा यागदा यानबा मखादा अदो सुमबददी यारोय अदो याम थुना लोय ना हाइबा सिंगसी सही अनि गा अहुम गा साइ संग माक्तनी सही अम मखाइ गुमबा संग माक्तनी अदुना ने अखोइना हेतो उ फंगद्रिसे अदो ngसागी ऑनरेबल एमएलए कांगनोगी सुगनुगी कांगुजम रंजितना हंगाइबा अखोगी वांगदो वाहंदुगी पाखुमदो सेमिसरना पीरदु अदुम यामना पॉजिटिव ओइबा पाखुमनी अरे अमरसु ngसागी हौजिक लैबा फिल्म सिदा मी पाइबा मी यावदना हंगाइनी अदुना मसिदा अखोइना गवर्नमेंट तंग हाक्ता ताइनबगी वखम सुनना तबदा ngसागी लोगी मतंगदा अखोइ याम लैरि चाइना मयाम मा हौजिक लैयेदी ngसागी आईओ ओइदिबो केनो सिंगसे आईओ सिंगसे ngसागी केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिंगसे अखोइगी आईदी मतिक साबा आईओ सी वाला ब्राइन खले अदगिदी पुलिस ता मपांगन सी पुलिस की कनो से सेटअप सिदा अखोगी कइनो मखोगी मी यामद्रबरा आई मथुंग मनम खंदो मी यावरे आई यामदो मादे खले ngसागी केस मा आईओ अमसी ngagi magi mathau ma piri baduda madu na tabada law and order som lakani khudam moina habada chief minister na kwa kaithel da thabam sakani haragadi ngasai kota le hobo nupa do police officer do amuk laga da didi torom do ne tawris adu sida akhoi law and order nga kada kangbu oma investigation kangbu oma phajana khaido ga khaido le rangmani ko leitabdi torom moi le rangmani le ragasu hujita akhoi ya akhoi yansan nari ba mayam ama adagidi police ki da gari kayam na lei adagidi moi matam ga chana na moi training pidabra phana hai sabani akhoi lai la su haire ngasai kano gi UPSC na khandana ma se IS faure haraga su training tawrisidi samane adagidi orientation course na amukshu matam gi kano mayam tawri neba adu policing si kamai tawri sinda aidi masi itaw tawdra na khalle then Manipur police ta akhoi case yamna haita haiba haigadra akhoi magana investigation yamna haiba misi ai what plan kali aduga ngasagi investigation sin amani then abdigi amana mana charge semakanda mana thagalakpagi report na amani sigi su khoi yengadam nebo yamna khoi khangi hanakta phongmung sariba case ma haita gadi ngasagi ganogida
ꯀꯔꯤ MDS ꯀꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ FIR ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯒꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯔꯥ ꯁꯣꯏꯔꯤꯔꯥ ꯈꯪꯗꯕꯩ ꯇꯧꯔꯤꯔꯥ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕꯁꯦ ꯍꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯥꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯊꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯗꯨ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯁꯪꯗ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯠ ꯄꯤꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯧꯔꯤ ꯍꯨꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯈꯨꯠ ꯁꯥꯡꯉꯨꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯝꯖꯥꯟ ꯅꯝꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯅꯦꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯈ꯭रे ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯥ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯣꯔ ꯃꯌꯥ ꯍꯤꯒꯗꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯆꯠ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯁꯤꯗ क्राइम से मोब जस्टिस थोनबगी मसाक ओइरेबा ngasagi police ki investigation se ekoi phajana niom chumna tawrakanda mana phajana bu thagat pira witness mayam siga sagot pira thagalagadi mara leiba mi amata akoi gi sen ba yaroiba hojiti kai dore ngasagi masi toromba suyai toromda suyai awaba tagadurine na hariba accuse oiba mi sina ngasagi magi likhun je mutarna bu honai hona bai si ngasagi witness oisin du oidana basi mana whatsapp wanom tokhala ane sini akhoi yam lurisi nang thopirакану nang lapiganu yaragadi na waga ina khong paira khorum jage ama to jage ga ina khoram dana kholan na toraga witness ohendana posi yam toyeba adakidi ngasagi victim oiriba imungi mising sida ba ko haijaba satchaba magi mi thajalaga madui potu makha sangdana ba yasanana ba hona ba su yam toyeba masida ngasagi victim gi family sina kham ngamakteba aduga akhoi yengadabdi akhoi yengadabdi sigumba isu sida awaba taliba haitar ka victim oiriba singse anamba khoigi leitaba lairaba ngak to ina thoe khoigi hingba gi thak se khara handaba ka mu do ina thoe angang so du ngaire ina kaira khunba mi masa masu ki so khoi ude ningthem nu bi kaina cha de do adugi phimda taweba masagi kitang khoi mama pa na leitara thibagumba o khar komthok kangu sida hena khudong sabu oina lowo oina taweba aduna masigi matang sita amung lakanda aina haijening bose ngasagi akhoi gi isana pa po sungaire isana pi po sungaire akhoi afaba sanga haitare ko mamana basi afaba tina han bose akhoi yamna mathau ta ene khale mong chum deba mamana ba tinraga di afaba mi du so ba ko ngalraga mamana ba haijelane ba bai nang adu bo ngamdaba nang yu gilas amuk thang daba nu pa oiraga bu ga hajindana torga angang yu thake daba ngang namni pi thakane mana sigumba khi mamana ba tinna basi yam luye base si jo khoi yeng batai aduna akhoi na moida wakhalon se motivation si amuk pibani ya konte angang isi ngasagi ai ngasi wa mahairuni den mamana ba mayam sai tindaruni tinari ba mamana ba na har ko wadu ena mana so melo kini mama pa bo khoina hai wa na taru du ne ba ingalak ba hono bi ne ba se aduna ngahalai ta na moi warak watem ba se yam phaye ba adno stogda ba ne ba aduna ngasagi lakshara ba da hoigi akhoi na thengnari ba ngasagi thok tana ba gi hona ba sida akhoi khulima ki thodang si yam lei amak tana ya ponte ngasai police na su ya ponte adagidi court na su ya ponte kunai lon haibam su lei kunai lon se khoi mangrabani ko khoi wa mangrabani aduna kunai lon si hingalan bai na khoi khudai khongdai sen se habna te ko khoi matam amada khoi leramba khoi lamchat sajat khardi khoi ya khoi hingalan de ya de khudam na harabada mau oirakanda matai uraga ko khumbagi sanabe dubu mafum kaya da hoji imphal manung da tawribra aina ubadari phanayam hongre masi akhoi ida jindal lari ba pose ipai puna madugido control tongna ba semba ai di kayat ama oiramgane na lawi bai di akhoi ngasagi makuru bagi akhoi makugi mamang daga si akhoi kantok da ba mapa ni harga so ma taro so adum naksin na dir na kya kan luina ti dana siu maga si akhoi jinda yawba mayai ka ba mayam jing si lokthuk na bagi akhoi ipai fu sing lai khrab sing duna semba lamchat oramgara na khalle ba achi ju khara ai di yengba sungara na khalle फसे वाफम ने वजा थंबेजी मरु ओइना लको चनिंग से कोई इन्वेस्टिगेट तौगदोरिबा आयो नत्रगन बददा कोई जेनगदोरिबा और थबक तौगदोरिबा पुलिस सिंग सी मखोई सिंग सी यामना हाइसिंग म चंगी हाइबिसनि इवन नसागी इन्वेस्टिगेशन लोयर मतुंगदा माना चार्ज थागत पसिबौदा अहो बमता यावदना थागत लगदी मदु कोई होरेन डिलीवरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम थुजनम ngамदोरिनेबा अहो बु याव मदि मदु मेना बु होनेगदा प्रोसेस याम सांगदोकी नि हाइबा तारे तो या फसे वाफम मनु पथपिरे आई वजा दिन लाक्सनिंग से कोई मसवाई से कोई होई टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट चाकुट पना नहीं दी वैरम भाई है तो वो मकतब कोई की क्या है तारे कोई की साइकी
तौरीसिंगसी टेक्नोलॉजी ना सु ngata natabida adagi dekhoi gi lairamiba saigi system ji kaitharakpane su sai haibudi haibigre adida spiritual haitare koi gi lining laison na takpa dugumba tauhaiba ba haiba masi ekoina masi in bagi mahut ona taina na koi gi cinema da uba sin tv serial da uba sin social media da uriba mayam sina oina koi ji thumatlaga chatkiba chu ma koi gi kai haitare lainam tilam gi wakpham ji koi katang lap thor pasina chu maram am oiba yaina khanbibra kai mor pibini mi oi base norms ani khakna regulate tawi moral norms saiba maga legal norms saiba maga aduna moral norms ki saruk ki parts ni akhoi gi part legal norms ki damak tadi court leire aduga investigating officer leire prosecution leire law leire loina bak leire legal setup akhoi gi mapung phana leire aduna mi se hajik haiba norms ani sina mapung phana akhoi gi regulate tawi regulate tawrak matam sida mi sina kari gi crime tawre ino haiba gi question amadi thoi tongan ba theory am lei theory singsi manung sida khwaidagi maru oibada akhoi gi ख्वाइदगी अरीबा पॉजिटिविस्ट की कांबूसिंगना हाइबदा मी से पोकपदगी होना मा मसा से मागी मीट मागी कोई लाइबक मागी ना अदगी मागी मखुट अदगी मागी माइगी मोंग अदगी मागी कोक की स्कल सीजी येंगा मतुंग सैदा मी से सुमाइना पोक तारगदी अखोई मी से क्राइम ओइरानी कायना हाइबगी थाजनबी सुंबगी थ्योरी मखल अमसु दुम लैयबा अखोइना मसे अखोइना बॉलीवुड फिल्म्स दैदा लैबा अखोगी कनोसिंग से कैरेक्टर सिंग से सी येंगबदा दुम उबिरंगनी इंडिया की अखोगी इपिक ते येंग मतमदा महाभारत नत्रगा रामायण येंगबो मतम रामायण हाइबो मतम सैदा मान रावण से कमाइना कनो तौरके दो पोर्ट्रेट तौगे से सुमाइना थोरे अदो अतोपा थ्योरी अमा लाग मतम सिदना मी से मागी एनवायरनमेंट से मागी सेकंड मदर ने अन एनवायरनमेंट सिना मा से इन्फ्लुएंस तौरगा मी से मतम लेबो खिबिकता मा से मागी टेम्पटेशन से सी लाआकांदा ngasai crime si criminal ama oinabagi machak ama oire ena haibagi wakhalon ani si yamna maru oina sigi wafam si dai lai aduga ngasai gi mapung oina mioi beda thajaba ism ani khaklai amana materialism haiba maga amana idealism gani ism ani sigi wangmuda kaishu satte ado hojik laiba laisdi punsmi gi mina punsida yengba miyeng aina igi punsida yengba miyeng किशोर पुनसीद येंब मियंग अममम लेगने हाइदी मटेरियल वर्ल्ड सिदा मटेरियल लैरिबा सना लुपा लैरिबा पुनमक से लोइना एकोमुलेट तौरगा मसिना इगी पुनसीद नुंगाइबा पीगनी अना खनबा पुनसीगी मियंग पुनसीद सागतसबा मचत अमा सिगी मियंग सिमले सिगी मियंग स्टेदा हेना संगजिनबा तारगदी ngasai afafata achum aran gi wase koi tam tamna lapthokraga ngasai gi chau thau nungai tho haibagi ngasai gi wakhalon sidai da puraga thoklei sigi pose manipur da anauba yawon laiba anauba technology gi oiro natraga saukhatpagi oiro sigi phibam singsi tam tamna masi sina akhoi da su changjal aduna achauba pot amadi akoina corruption akoi gi senja thumja gi hingnaba da akoina senja thumja tawdradi hingbang amaktaba system sidai da akhoi gi tin oina changraga cancer laina dona naraga leibasina mi se chapsana idealist ama oina punsi gi achumba ran ba haiba lambi du da chumna chatlaga ai ji hingbang amni kaina haibagi akiba polakwa aduna mi se namdana materialist ohelle aduna sigi materialism gi pot sidai lakpa taragadi mi je ngasai gi haiba mangonda afafata gi sigi pot se loi lakane aduna idealism haiba pot kra mi na hingba matamda punchi khoi gi lanthung khaktana mi punchi je hingba yade nungai ba haiba se adu khakinate punchi haibes da punchi gi tongan ba machat ama punchi gi value ama laigada bani value do akoina tha akoi gi laisa da gi haujarak ba akoi gi miorol da gi yorak ba value mayam sing do maduda ai thajaba oiraga su kaisu kaide aduna daba mapan da gi lakpa humanism gi akoigi mioi bubu nungsiba mi gi da makta oina khallaga afabane ana khanba aduda thaja bor su yaiba aduna hairi ba posing stay da ngasidi akoina akoi sum yengba matam stay da imung manung singsi kai hana maru oina yengum sang imung manung sing stay da yamna materialistic life amada hena pamba yam toina akoina haikan night life yamna tawrakpa adagi akoina party yam tawsalakpa sigi moong sing sina kai doge kanda family si second mother ni angang sigi mama na po ka su yoglak toidi akoi bagi fibam duni yogla ine ana sugumba mayam sing sina angang sing sidai da natraga angang da oiraga su aduga ngasagi materialism da hena thajaba mi sing sina social norms natraga legal norms ai se koina mangonda kaukthora eba aduna sigi kaukthorappa adagi plus ngasagi justice delivery system sidai da sonjalakpa
Sina ani sigi combine effect si oina tholaga sagi nupi angang khwaidagi suon basdeida akhoi mai haidarak bagi phibam ne ba aduna tawda bu hojik lai phim di akhoi taprative na su ta hemanta na su thambigi ba adumaina akhoi mi ama hingba aduga khunai ama chawkhat ba hingba ibase materialism akhoi material accumulate loin tawbodo madu khakna yade punsi haibase madu nataba atopa nungai ba punsi gi ing tapa pot ama khak lai adu nungai ba hi punsi je nungai ba materialist life aduna khwai nungai ham ta di gautam buddha su kasu mayum thado ga ma achumba afaba haibadu thiraga chat adu thinaba chatloi ba mamu nungai ba kana lai ning thong macha ne ba aduna sigi posing je akhoi gi society dagi di tapna ngasai gi posing se mang khare religion gi akhoi gi hana dagi leirakpa thajan abi mayam sing aduga chatnabi practices mayam sing se si tapna mang khraga anauba sakhwatpana puraiba mioi babu nungsiba migi damakta afaba thabak tawba aigi tawgunabana karino tawroidabana karino haiba human conscience tagi thorakpa afaba norms mayam sing do aduso ekhoina cultivate tawba ngamde ba khoigi society da aduna sigi factor mayam sing sina maram oiraga ngasai nupi angang sing sidaida yam hena soknabagi masak ama oire aduna masi ekhoi nauna amu hanna masi no maka khana bane yaroi amu karamain tawraga fibam ji hana fagat an gadagi haiba wafam ji amunna khana bam change aduna hujik la ibo wafam di ngasi ekhoi thoiba thodok wathok sing sidaida thorak iba sing sidaida di haidi rigorous punishment ama piba ma change maram di social norms su phajana si ngasi hayeng ta semba yaba na te ngasai gi moral norms mayam sing se aduna leiba ru sing ji phajana pairaga yade haiba ma khangan ba ma change semdok pa yaroi daba incorrigible or ba khoi criminal mayam sing sidaida akhoi reform tawdoi ni semdok tawne hana haibase sidi yaroi aduna akhoi pokso gi natraga nupi angang da miot minai tawra iba case mayam sing sidaida hoi maram isa sadana mingonda khoi puba thangma ngamoi daba maram chada bida punishment piba diade maram bu charaga di hojik lairiba fibam sidadi akhoi yamna severe oiba punishment je CP raga akhoi exemplary punishment haitare ne maduna message ama piraga masi tawba yaroi na thingna bhona baje masi yam kanna akhoi manipur na demand manipur gi akhoi na demand taw banate manipur gi society na manipur gi leiriba fibam jina demand taw pot amane masi ji yam maru oena ya faza wapam ne wasa haimon ga lakse ge yam stricter oiba yamna ahak paserak ama haibasi amuktang anidang ahumtang uhrga di masigi wakhalon poiba mi singsina madu wakhal ji kitang dojo hangedra haibani wazai mod ke di zaida masi am sumba pot amane aduna ni khoina law da ahak paserak ina leramisi capital punishment ina leramisi india di capital punishment si yamna khoi di yokhatpa thajaba lebak amane na law su yai aduga imi ji am hale thajadana democracy sat lebak na haibani ko india ji thajadana mi am hakrajani ado manipur di akhoi ne khangpada mi ama khoi thori ya laga maral gi matung na thori ya laga hat paga ji akhoi sungdeng thengnadri aduga tasu tadri thaina british ki matam gi wari ni india gi kano da phibal mda lei badagi di mi hala so dum kaino madum apunji so pasara pi boyram da tawi ado mi hatpasin nakal amani ko masagi nupi angang da taseng na moina singnagi yaungna singnaba mi jing sidi ko masidi ai tau masi tau pa yadi hai basi makhangan ba masum rai na khali aduna ni ngasai ge capital punishment de simbatang lo muksu mathok tarak rai na khali den athopa mana ai last one nam tang ha jog ai kano se ai khunai sing ngasai gi lamsat ki matang de ko hai jako nupa di taragi mapuni gai ni he hai base masi ai hai dana basi khoi khona se na khali nupa khoi mak tani ko se khoi hairo da bani nupa ri taragi mapuni gai na suma hai ba adagi di yum targa nupi na wa lodi gai hai gum base masi hai do fai khoi gi khunai si nupa na khuling ba khunai ni na khoi hai biar roi khoi nupa ani mak thong manang na samin na ba khunai amani na hai na bui da mak ni adu raga di khoi gi nupi jing si gi kano si moi su matik mangal si khar la ka dai na khali khoi na moi bu ngak pi shen bi ngam ga dai na khali ai adom tham jaki ya ba wapam ne zai pratik ma lakse ningi si masa khoi gi sai culprit sing hai tai masi chenari ba mi sing si anam bana victim du gi yamna close oi ba mi na anam oi na khoi na sum thengna ja ba si da adu raga di khoi gi mama pa oi bu oi ro na guardian sing de bu oi ro sugum ba gi indication ama magi nature si mai behavior si mai mo ma tau si masi suman lei be ai khole ha ba ga du indications in the kali ke ko masi khang du pa ya ba gi kanom lei ba gi yam matang sai masi akoi malem gi oina study to kan da phangi se angang sing da maruina nataba chathaba mioi sing je offender sing si chama da kuntra di mai mari mata ne hai chama da humpu na yamna angang du ka to na tin na tauba toina lak pai mung du da aduga masak khangdab na tawri chamna tara ka tani hai aduna angang sing da nataba chathari se khwai nang na ba mani mari mata oidoi ne da hojik se khoi gi
masi kamaina tawragadi akoina phataba tarokpa yabagi saktam amani na akoina khanba yage hakanda angang singbu ka hena maram chadana akoigi luna tawshin biba maram akoigi achapot pijaba gift piba oibe adigi angang duna naitom taba matamda leinaba yam toino honnaba adigi khara chawa angang oragana moi grooming tawwe hai akoigi angang singna darka oiba matang da mating pangshalaga mangona depend tawna honna base masigi pot ma lakta ri koi section ningai oi ana sai ama akoi manipur da angang sing school silam dai da mama na mapana manam khudang da manam nambi ba kokta nambi bagi sigi nungi oiba masi wakhalon chikari no akoi munna khangbi yai angang sida message ama pi bane akoi gi yamna close oina aina nang bu protect tawri nang ai ga loina chali habi wakhalon do ne na khale aduna aina sing matang da akoina angang da life skill tambi ba matum na ngak thok chana ba ware lojana ba aduga numit khudingi akoina school da tam da ba mayam ma akoi yum da tambi ri koi khangdana amadi khangna ko kudam na akoina hindu chakera akoi gi mitai gi sanami lining chakera lining do sanami na leba kachin asi amang soi tawya da ba digi posei fataba pusanya da famne haibese school da tamba nate ko yum da tamba ne yum ma ham school ne asumaina akoina angang singsina chawrakanda nupi da suma miyeng yeng dawni ima da suma yeng dawni ichal da suma tawgadawani nupi haiba kanglup se sina haibese akoina yum dagi tambi sina khwadi best ne na khale aduga loina na angang da nataba lamcha chathaba mi singje maruina angang oringai da makhoibu atokpa mi singna ahan singna nataba lamcha chathaba dagi makhoisu atopa chawrakan angang atobada nataba lamcha chathai habi theory amsu lei adu nataba hana du minus abuse tawgidaba mina tawkusu dum lei ko do ayamadi makhoisu victim orakpane habi potama lei aduna hojik se akoina environment ne degi magi family gi socio economic condition हाइबदी सगी ख्वाइदगी लाइक लाइसु फजना तमौदबा सेंथुंगी फिम सोनबा अदगी मरुना लर्निंग डिसेबिलिटी हाय कोकी ओइबा खरा नेमना असोनबा लेबा अंगांगसिंगसे मसिदसु हेना विक्टिम ओय अदना मसिगी मसि लेदनबा मदे अंगांगसिंगदा अखोइना अंगांगसिंगी दमकता बजेट पैसा कयाम खाइ हाइबसि यंगदे खरा चौखटबा मवंगदा को अदना अखोइ इंडिया सि ख्वाइदगी पैसा पिकना थादबा लम जिंगी मनुंग द चले आई याम तेन पंजरबदा डॉलर चनीगा कुनमंगा अंगांग अमदा थादे इंडिया सिना सुमाइ थादब कांदा चौखटलाबा लेबाक सिंदा डॉलर लिसिंग 3 तगिना 33 बु थादे अदुगा श्रीलंका हाइना इंडिया ना याम हेना कल्लेन लेरिबा चौखटलेन लेरिबा सिददी अंगांग अमदा डॉलर 4 मु थादे हाबदी अंगांग द पैसा यामना थादबा असिना कोगी ओननबा कोई करेक्टर मेजर तौनब खुलाई ओरबनेब कम लेबाक्सी अंगांगबू लूना तवी माई फ्यूचर की लेबाक्सी नेशन की फ्यूचर से अंगांग अंगांग इन्वेस्ट खाई तौबना खाई चौखटप प्रोग्रेसिव नेशन ने लौनब कान से इंडिया से यामिना चौखटरी अखोई मणिपुर चाइल्ड बजेट लेते टोटल बजेट ऑफ द स्टेट असिगी चामदा अखोई मंगा सुना अंगांगी खाकप लेतेब अदन एवरी लोइसंग खुदिंग अखोइना बजेट सेंब कांदा अंगांगी खाक्तना चाइल्ड बजेटिंग असिमा तवम चंगी लोइना अंगांग एजुकेशन फजना पीबा अमा चंगी अंगांगी स्कूल दा लेब कांदा सेफ ओहनबा म चंगी होजिकती अयाम थोइबा चाइल्ड अब्यूज की थबक से बोर्डिंग स्कूल दा अमदी स्कूल दा जुदुम थोएबा फैमिली जे सिक्योर ओइद्रबा स्कूल दु सिक्योर ओइद्रबा अदु तारि अंगांग सिन क्राइ लेगिनि को अदना हाइबा माइकई सिंदा कोगी सेमिक लोनदगी माइकई दगसु येंबा म चंगी लोइना कोई एनवायरनमेंट से याम फहनबा म चंगे ओके आई मतमदी याम कन लेसलक्टे वजा दिलता स्वाइदा कोगी कोई साइड नैनेब रोल सिंग जिगी मनुंग कोइना कोगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हाइतारे एनजीओ हाइतारे को नॉन गवर्नमेंट वजा मोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिगी रोल से याम चावेबदि कोई मसु हाइना दस दुम खंग लेरा पोनी दो मणिपुर की स्टेटस तदी मसी करियागुंबा विक्टिम नदी अस बदु चतलुरगा हेना कोगी निंहनरगा हलक
की बसु कोई थेंग दब नते हारिबा स्वाइसदा स्ट्रीमलाइनिंग अमा चंगब्रा कइदोबो एम्पावरिंग कितंग अदुम कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजिंग सिदा म चंगब्रा जिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से मा मॉनिटरिंग तौबनी ख्वाइदगी मरु ओइबदी अदो माना ख्वाइदगी मपुंग ओइना माना मा हाइदी हेंजन ना मागी थबक तौबिरुदबा हाइदी वायल बगी करिगी थबक तौरगदी ngसाigi मोफ की करिगी मयाम मा कोर्ट नसु अदुम यावबसिंगदो याररोय हैना अखोगी कनो पनिशमेंट बो पीबा लेरेबा अदुना अदुइ तारगदी एनजीओ सिंग सिजु अचौबा मागी स्टेक होल्डर अमनेबा सिगी स्टेक होल्डर सिंग सिना साइगी मपुंग ओइना डॉक्यूमेंटेशन मॉनिटरिंग तौबसे सिजे अचौबा इनपुट अमो ओइगनेबा अदुगा प्लस नसागी अवेयरनेस अमा पीबसे मियाम दा पीबा मपुंग ओइना पोक्सोगी खंगदे लेरिबा आइन मयाम सिंगसे खंगदबा मयाम अमसु यावरिबा अदुना सिगी मयाम सिंगसे खंगनबो होनबा मॉनिटरिंग तौबा अदुगा फजना नसागी डॉक्यूमेंटेशन तौरगा मणिपुर दा लेरिबा फिबमसे सीनी मयेक सेंगना सीनी अना उथोकनबा खोगी खरे हेना वखन संगबा हाइदी अदुगी पोतो लेतारदी गवर्नमेंट ता खोइना येंगो सिदा लेरिबा पोट मयाम सिंगसे येंगो सी लेरे अदुइ तारदी सी करी तौबम थोइ हाइबदी गवर्नमेंट की सु तौबम दि थोइ को मोगी रिपोर्ट फजन सेंगबदमनी मोय एनालिसिस तौगदम डाटा फजन थमगदमनी सर्वे तौगदमनेबा अदु तौ अदुगी फिबम सिंगदो मोयना तौरसु तौद्रगसु सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर अमोइना सिविल सोसाइटी ना हाइबा थबक सिदैदा याम चावना तौबा दरकार ओय हाइबा वफम जि थमजनी दरकार ओय तौबदबु यामना हेंजनना मागी लेरिबा लिमिट तुदगी वामदि लांथोक्तबिदा मागी नमजबा मागी लेजरिबा प्रोविजन दुदु खतंग तौबिरगा मथंगी लेरिबा स्टेप तुना मथंगी कनो अमना नुम पाइजेगिबना हेना फै हाइबनी याम नुंगाय खोगी हारिबा यामना खोगी लुबा तंजा स्टेज सिगुंबा खोगी यामना वखल लोइबा वाफम क्या फोटो पीपल मरु लौक चरी कोई इन्वेस्टिगेट तौगदौरीबा पुलिस की टीम मोगी प्रॉपर ट्रेनिंग है तारे रिगार्डिंग ऑल दोस इन्वेस्टिगेशन मागी एक्ट मैम से प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कोई ट्रेनिंग तौहनिंग अपामने कोई नासी डिस्कशन कोई फंगजरीसे तोान ओजा प्रतिमा सेपरेट बजेट फॉर चाइल्ड एंड वुमेन से तोान हापीरगा चंगदब मागी अवेयरनेस पुरो मैम तोान बजेट लेरगदी खितंग साफागद्रा है वाफम अतोपम कोई स्पेसिफिक पॉलिसी लेहनब चंगी जस्ट लेगी एक्ट खरसिना यानब चचसनु नतब सेंट्रल की नत्रगसु स्टेट की तोानब याम स्पेसिफिक पॉलिसी सेमगा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन हापगा सिगुंबसी थिंगनबसी तौब याय है वाफम लोनसी अतोप अमरोमदना अखोगी ममा पोइबसिंगसु होजिकानसी कोई चावखलैनि हादना ए तौजसनु हाइबगी वाखनसी पाउथोक चामथोकपसी तौबिदबा मदु कोई हगना यंगाकान अखोगी थाने लेरब लिखलम थाने चनप थाप थक्सी कासी अमुक नहौना आगांग हौरेब आगांग मधु निंगसंहनबा मधु चनहनबगी अखोई तंगाई फदबसु लै हाइबा मयाम अखोई थंबि याम नुंगाइसे असी सिगुंबा यामना इंटरेस्टिंग ओइबा टॉपिक्स दे ज प्रदीप कुमार ज हेमंत निगुंबा देदी ओजा दिलीप ने लापिरगा सिगुंबा डिस्कशन से मपुंग फान बिबगिदमता मुखाना ओजा सिंगबु थागासे फोंदुकचरी खुरुमजरी लोलोलोना ngasi gi wendi ISTV gi discussion hour matang sin loisin jabga loinana biyeng tabiro punumpu amukhana थागासे फोंदुकचरी